cuba komen. Thank you. Okay guys, so kalau korang ada apa-apa soalan ataupun komen ke suara tak jelas, just bagi tahulah. Okay, along the way saya akan check komen juga from time to time. So basically sebab sekarang ni kan for my daily punya task, kita banyak tengok CV. Bila kita source tu kita banyak tengok CV, and then kita akan nampak CV ataupun resume yang bagus dan yang tak berapa kita panggil quality, yang boleh di-improve. Sebab CV ni dia adalah penting untuk kita panggil apply kerja. Macam korang semua tahu, untuk kita apply kerja ni basically kita ada a few document lah, macam CV ataupun resume. For introduction, actually CV dengan resume ni dia sebenarnya ada technical terms dia. Cuma macam sekarang ni orang selalu cakap, oh give me your CV, share me your CV to apply this job. Basically more or less is the same. Cuma kalau untuk yang junior kita panggil resume. And then kalau it's a bit technical, let's say you are senior or seasoned enough, then you will put your project and everything, so we can call it CV.